Salut, 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 atsika jiaby. Mbola tsara rivariva. Mbola rivariva amin'ny tany misy zay ty. Tsy nidika aly ny andro. Hitanareo tany ny andro aminay aty mbola misy nefa ny fa 21h15. Mety gaga nareo tatato hoe azoko be karaha magnano live tsofotro andra, hariva andra. Za fa nivolagna ampanovagna vacances zahay. Za ndray ampanovagna vacances, za tsy magnary vahoaka. Fotony za zanam-bahoaka. Zanaka ambany tanàna, ravin'ny zafiny ambany ravinahitra. Dikan'izeny aleoko vacances naka misy obstacle, tsy karaha za hagnary vahoaka. Donc zegny tsy ho ela zoko be ody. Assalamu alaikum rahmatullah, asabakiraher. Izy koa tsaroantsika sujet-tsika niany misy roy telo ataoko efatra. Koa tsaroanareo zahay teto nivolagna ary nagnambara ny raha nandalo indrindra tambariobe. Ataoko ambariobe izy nefany nasionaly. Fa tao ambariobe le raha ny tegna nantriky. Ino le raha? Hoe naboaka ny teto, za zoky be mihitsy nagnaboaka leto aussi, noho ny raha tsy mety, tsy amrarina, ary tsy keko. Za koa mbola zanaka ambariobe, zafiny ambariobe, za miaro vahoaka malagasy. Ino raha nisy? Tsaroanareo teto za nagnaboaka dossier igny mikasiky le fivarotagna tany amana hectare tsy tokotry foroana nataon'olombitsy mba hagnabadoagna vahoaka. Teto zay niady zegny, indrindra zay tato amin'ny MRFM. Niady zay ho an'ny Toliara, miady zay ho an'ny vahoaka malagasy, miady zay ho an'ny tanindrazana. Zay matetiky mivolagna zay tsy mitady sezy. Ary zay mivolagna hoe tsy laza tadiavinay, na hoe mitady ho star. Andagnitra agny misy star, fa tsy zokibe, tsy Joakim, tsy MRFM. Star io baka étoile, étoile io kintana. Andagnitra agny olo tia ho star mandeha andagnitra agny izy boko kintana. Zay baka natao hoe star, kintana. Donc izy koa fa nisirenay teto ny tsy fahamarignana ndraiky tsy fitaizan'igny fivarotana tany ny sirama en hectare zay nagnaboaka totaly 17% poussière no mahazo tany ambariobe na lafin'izay mpagnano kolikoly. Allo direct volaniko hoe mpagnano kolikoly. Satria ho alefako aminareo eto boko eo fagnazavagna nataony DG ny sirama. DG ny sirama zegny tsy zaho, tsy fulany, wala tsy rayany, wala tsy manjany, wala tsy jirany, fa lehibe mpitantagna ny sirama magneragna ny Madagasikara. Donc mbo hidirako igny baka eo fotsy. Zahay koa teto nitsanga nagnaboaka dossier jiaby igny tamin'ny société araiky Asmi, tsy logique, tsy normal. Tsy tanim-bahoaka andeha hagnanaovanareo kolikoly, tsy tanim-bahoaka andeha hagnanaovanareo raha karaha regny.
Ny volagna teto za ary za zoky be ny volagna teto zay Mbarobe zay tsisy fanjakagna. Fanjakanganeo fanjakagna voatsory amin'ny Lambority ialako tsigny zay tsy faly mamalia. Zegny misy amin'ny Mbarobe eo zay eo tsisy fanjakanganeo hypocrite indrindra ro agnatin'io fikambanambeny OMC Mbarobe. Matetiky zay teto ny vola indrindra za volaniko ny volana ravagna io OMC Mbarobe fa feno kolokolo feno maloto ao. Tsy haiko na mitandregny ny tompon'andraikitra ministre zay misahagna an'zegny, tsy haiko nino ambesan'ny fanjakagna mpitondra ty am'zegny fa leo tofoko zay Mbarobe. Amineo titre fo député, amineo titre fo maire, amineo titre fo préfet, fa préfet amineo volaniko taminareo teto commandant string ndraiky soutien mifody fafa. Aia zala administrateur délégué mikomandy, préfet mikomandy mandidy mandapaka OMC. Non, tsy kely zoky be zegny. Ireo koa tia gnano jo mbavindreo ndreo ro mody amindreo agny. Ndreo mody aminareo tsy moigny. Agny anareo magnano jolo ambavinareo fa tsy amin'ny Mbarobe io. Ary anao koa fa tsy matotro reo monsieur le préfet na Mbarobe ndreo mody andapa. Zay mila olo mavita miaro tanàna any Mbarobe. Ka ataoko hoe nandresatsika kanefa kosa za mangataka aminao DG ny Sirama ny volagna anao hoe suspendu ary tsy manan-kery igny fandafosagna tany parapara be natao tam-Mbarobe. Ka raha tadiaviko aminao monsieur le DG ny Sirama ataova noir sur blanc miaraka tamponao signature-nao karaha nataondreo nagnaboaka igny dossier igny. Io zay matoky fa niady ho an'ny vahoaka marigny DG ny Sirama na ny tompon'andraikitra ambonimbonina tsy haiko ministre am'le fandafosagna tany parara loatra tamin'ny Mbarobe teto. Fa kanefa kosa oka hitazogny ny teninao anao ray aman-dreny. Eto tsisy olo asahegna, eto tsisy olo atao ino fa vahoaka volagnina isan'andro aza porety, aza gejaigna vahoaka ne mamelogno anareo na DG anao na PDG anao na ministre anao na président république anao na ino anao na parlement anao, vahoaka peuple magnefa anareo. Teto zany tandregny fandaharagna tamin'ny télévision Miravavy araiky antsitrapo niarany ialako tsigny manonona anareo zandry miralahy ny avy eo amin'ny otrikafo diso sova itseza koa diso ndraiky Zandrilahy Paolo. Miala tsigny aminao Zandrilahy Paolo. Matetiky za mivolagna anao zandry, anao kaza magnano eky Zandrilahy Paolo amin'ny télévision, donc aminaka anao magnano karaha Sarkozy, anao magnano karaha Rajoelina mitety télévision mitety tsy haiko nino, donc aminaka anao miala tsigny Zandry Paolo. Zany za émission nao igny vraiment hoe ty ho staragna fotony ino anao nivolagna anao nianatra lalàgna samy nianatra lalàgna antsika Zandrilahy.
zay niantra journaliste talohanao rony zay niantra lalàgna ary zay koa mba mahay lalàgna za tsy mivolagna za mahay lalàgna 100%. Mety lalàgna ny anarako tsy ny anaranao, mety lalàgna ny anaranao tsy ny anarao, fa lalàgna iaragna mahay ary tokony ampiarigny. Za koa nitandregny volagna anao Zandrilahy Paolo hoe nitirenao zandry igny, tsao koa anao nde volagna hoe anao doko mivoaka raman'le zalahy igny. Non, za tsisy olo mahakarama za koa tsy fanjakagna antany misy za, fa koa mbola fitondragna nahazo ankeriny tamin'ny alalan'ny coup d'état. Lazainao fa hoe mpitondra ro mahavita ro, tsy haiko na tsy mahavita ro, aminaka ro tsy mpitondra. Tompiny fahefagna Zandrilahy aza dosovagna vahoaka. Donc aza rarotigny vahoaka mangigny, aza atao bady vahoaka mangigny. Nagnontany Zandrilahy igny anao otrik'afo hoe ina moa ozy anao fanjakagna? Définition fanjakagna simple, vahoaka. Azovy navy anareo placenareo, azovy magnefa anareo, memo anao président ny administrateur civil io, vahoaka ny magnefa anareo. Mivolagna anao fa Rajoela magnefa anao, mivolagna anao fa Ravatomanga magnefa anao. Non, vahoaka zay magnefa anao, memo anao tsisy poste io, mbola zay magnefa anareo administrateur civil. Ke anao za magnano hoe ke hoe za Paolo, anao na Paolo Rossi, tsy haiko anao na Apollo 15. Fa miala tsigny aminao Zandrilahy, matetika ambarako anao eto zegny. État égal peuple, tsisy agnabony zegny. Faharoe, anao teto ny navy nangatako Paolo, magnino tsy valianao za, ary magnino tsy sakinao ampiarigny le lalàgna, anao nianatra lalàgna. Mba ambaraza koa Paolo, taie nisy lalàgna, anao nianatra lalàgna io, anao président ny administrateur civil de Madagascar io, oui, administrateur délégué mi-commande district amin'ny Ambaribe. Magnino tsy sakinao volagny? Anao nianatra lalàgna, za nianatra lalàgna, za tsary nahita délégué administrateur mi-commande district, mi-commande adjoint district. Magnino tsy sakinao volagny? Anao ny président. Zegny raha tokony hitsangananao en tant qu'anao président ny administrateur civil. Anao ny président, magnino tsy sakinao? Araiky zay nagnontaniako anao teto zegny tsy valianao. Nagnontaniako koa anao Zandrilahy Paolo hoe nandehanao nitety forum mikasiky droit de l'homme. Azalahy, magnino anao tsy masaky mitsangana amy raha mahavoavahoaka? Koa droit de l'homme resagna. Aiza le droit de l'homme nititezinao zao tontolo zao, isaka misy forum, misy tiako conférence internationaux. Anao ne tsy masaky mivola. Nefa anao lerany mandeha magnatogno zao agny, anao magnano selfie. Oh, za zao forum aty à Genève. Za zao forum aty tsy ako ia. Non, 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 zay tsy mijery le selfie-nao, le lalàgna ny anaranao boakagny nisy niavin'ny Madagascar renivohitra hoe agnatin'ny fikambanam-be droit de l'homme Madagascar ampiara Zandrilahy. Fa tsy selfie, zay tsy mijery selfie, zay ny volagny Paolo, anao ny magnastara. Za tsy contre anao Zandrilahy, ary za tsy malegny anao. Koa misy olo mitianao 10 agnatin'ny 10 io za,
fa misy ralina zandrilahy ataonareo kobaka ambava le lalàgna mba mbaraza kony firy lalàgna misy Madagasikara anao anontaniako anao vola me lalàgna firy lalàgna misy Madagasikara ary agnatin'ny lalàgna misy Madagasikara mba firy appliquer ny fitondragna mba firy appliquer-nareo indrindra anareo amin'ny administrateur civil anareo amin'ny administrateur civil mampiomboombo ny faritany mampiomboombo ny district parce que nareo voapesaosa masake mivola anao zandrilahy Paolo reo olona petraka nommé district gauche droite reo voavidy ny pesosy administrateur civil zay ene izy koa sy nandeha tany araiky tsy eo mandrakizay izy tsy eo mandra-pahafatiny izy karaha mpiasan'ny banky ivelany farany be izy amin'ny banky araiky 6 mois izy fa dosindreo io izy afindrandreo banky hafa mba hialagna amin'ino kolikoly fa amintsika Madagasikara anao volagna lalàgna anao volagna mianatra lalàgna nagnino ma misy district fa 10 ans 7 ans 9 ans 15 ans chef district io tsy ovagna aza avy amin'ny apaka dika anao président io ne problème nareo ny volagna mianatra lalàgna anareo tsy magnano sensibilisation vahoaka ampianara lalàgna vahoaka fa aza hoe zany mianatra lalàgna anao zany mianatra journaliste je suis ex-journaliste za magnaboaka vahoaka eko raha ataon'ny fitondragna ty 16 ans zay tsy nanjary ary tsy manjary anareo mahita izy manjary fa zay vahoaka zay zana-bahoaka zay zafim-bahoaka tsy mahita raha manjary tsisy raha manjary anao ny volagna hamba misy kosa tsara nataon'ny fanjakana na ino tsambaranao zay ino tsara nataon'ny fanjakana magnapoizigny vahoaka ino tsara nataon'ny fanjakana école manara-penitra tragno vato mijora ino tsara nataon'ny fanjakana vita lalagna ino tsara nataon'ny fanjakana mianatra ara-dalàgna ny ankizy mahazo bourse ny mpianatra na ino anao tamin'ny anitra anao mahazo bourse mialatsiny zandrilahy Paolo za tsy contre anao za tsy mivola hoe tsy mamango aminaka koragnanao mais quand même noho ny anaranao lalàgna ampiara lalàgna sa anao mavozy fitondragna ty tsy agadraindreo ampianandreo gagazo non je crois pas matoa anao tsy masaky mivolagna lalàgna code tsy haiko nino tevany vahoaka 3 tapitrisa dikan'izay misy raha tsy mavaza misy raha tsy mazava ma ino za masaky mivolagna anao volagna raha marigna ane tsy magnasara donc eto anjaranao mandinika izy zandrilahy Paolo mba tiako valianao volagna anakazy igny hoe le risque anao magnano débat interview tsy haiko émission amin'ny télévision anao volagna lalàgna kina iny tsy sakinao volagnino fanjakagna mitondra ty fanjakagna tsisy fanjakagna mitondra tsy nandeha lalàgna teto Madagasikara nandeha lalàgna fitondragna jiaby fa ty fitondragna ty tegna nandeha 100% lalàgna mba ino agnatin'ny constitution mba najeny fitondragna ty zandrilahy Paolo aza avy aminaka mba mbarazapa ino constitution mba najeny fitondragna ty anao mivolagna nianatra lalàgna tsy ny fagnanaovagna téléphérique ane mivolagna hoe magnano fitondragna aia zao téléphérique tsy ny fagnanaovagna autoroute ane mivolagna hoe magnano fitondragna magnano autoroute ve tanimbarim-bahoaka andeha potenareo tsy napodinareo volam-bahoaka tsy namenareo tany aiza les droits de l'homme ny volagna zay eto sanandra
aboakatra politika fa rô tsy namono tsy nangalatra tsy naondragna ry-pirenena aianareo mambarany droit de l'homme tsy masaky mitsanga ary tsy masaky mivola ka anjaranao mandinika igny zany la tsy dirako laly fa impodianako le resaka DG Sirama le tany nalafo tam'Bariobe apodiko fangatanganaka aminao DG ny Sirama ataova noir sur blanc tamponao signaturanao karaha nataon'le huissier ndraiky le président intérim président tribunal par intérim taminay tam'Bariobe tao hoe suspendu varotra tany nataony Sirama amin'ny société Ashmi 17%. 17% nosy be zay koa ny DG fa tsisy tany pitrany vahoaky fa tsisy ke aloha hitandrignesantsika DG Sirama boko tsika mipody eo fikirakarana ny tanin'ny Sirama dia mbola miantona ary ho teneniko eto misy orinasa niara niasa tamin'ny Sirama taloha dia afa najanona zaratany zany ka ny zaratany tsy mahazo mamoaka tsony dossier mombamomba ny tanin'ny Sirama na fa le tany aloha ary zay zany tena tiako marihana eto satria mbola mahita dossier zay mandehandeha any ary eto dia mangataka ny any amin'ny service de domaine sy ny topographie mba hanaraka tsara any fanapa-kevitry ny fanjakana hoe miantona ny fikarakarana ny tanin'ny Sirama dia mangataka ihany koa zay any amin'ny service de fiscalité tsy tonga dia hanao enregistrement nireny acte de vente zay ny Sirama tompony tsy ao anatin'ny vendeur fa lasa olona samy olona mifampivarotra fananana misy lalàna mamaritra tsara an'izany fa lasa manao stéléo na zany reny olona reny tsisy Sirama dia société maty fa na reny izy ekena tsy mandeha ny famokarana siramamy fantatritsika ny toe-javatra misy fa zany tsy milaza akory fa hoe maty ny société Sirama eto koa dia manamafy zany zay fa ny société Sirama tsy manana orana ara-bola ka hoe tsy maloa ny karamampiasa fa mivarotra tany vao maloa karamampiasa tamin'ny 2020 zay ny tonga teto tsy mbola nindrambola tamin'izaniza ny société Sirama ary vitany daholo ny nandoa izay obligation société amin'izay atanatohatra tokony hanaovana izany dia amierina ny teniko hatramin'izay zany hoe ny société Sirama tompony tsy société mpivarotra tany ary tsy mpandrava fananana ny antony dia tsotra be société mijoro ara-dalàna io ka raha ny actif moa ny ilazana azy raha ny bilan zay tsy azo atao mihitsy raha ny actif anao no varotanao ny dikan'izany vonoina zany le société dia manamafy zay fa tsy mivarotra tany zay nazava volagna DG Sirama igny hoe tsy mandafy tany Sirama donc dikan'izegny ny volagna koa izy hoe suspendu igny varotro tany nataon'ny domaine ndraiky service fiscal le naboaka ny tribunal instance ny Ambaribe zay nataon'ny Ramatoa présidente par intérim t'Ambaribe suspendu izy teo donc tsy mandafy tany na amin'ny société Zovy na amin'ny société Azovy Sirama fa zao izy DG mba ampilaminy sainam-bahoaka Ambaribe ataova noir sur blanc za sur papier 4 igny volagna nataonao igny alifasa aminay aboakany avahoaka ny ananao mety ho volagna teny manidina fa marainao mety tsy ho afa olo avy io za tsy nivolagna zegny zay boka ataonareo mpitondra za tsy nivolagna zegny
Donc angatako aminao monsieur le DG Sirama ataova noir sur blanc. Ny volagna koa anao atao hoe oka hitsahatra ny raha ratsy ataonareo amin'ny domaine, ataonareo amin'ny service fiscal. Nazava volagna anazy igny. Za zoko be teto matetiky mivolagna amin'ny IGE, inspecteur général d'État, Samofine, Paky, Bianco. Ino moa tsy sakianareo magnano audit mijotso Ambaribe. Fa misy raha maloto ary tena maloto. So ihany fa DG Sirama nivolagna zegny. Za teto fa nivolagna ko misy tany mpagnano kolokolo numéro 1 à Madagascar. Tsisy karaha Ambaribe. Mpitondra zay OMC numéro 1 kolokolo Ambaribe. Ino raha vozonareo? Mbambarazay kony. Fitaregna mbahoaka tsy regninareo. Tomaigny mbahoaka io tsy regninareo. Nitongonoko teto. Tany telo gravy amin'ny Ambaribe ao, feno kolokolo maloto. Izy nambarany DG Sirama teo. Domaine, service fiscal, contribution, la douane, tribunal, gendarme sy police. Ino mba hazavy aminay, ino raha vozonareo mijotso magnano audit raha jiaby. Mafy ane raha ataondry zalaro vahoaky. Donc zay koa tsy nagnaboaka dossier igny, zay koa tsy nirevolte dossier igny, asa tahina agnapitranareo vahoaka fa so ihany dossier igny naboakany. Ke apodiko volagna aminao monsieur le DG, volagna anao niany igny mbo publier koa baka io, mbo rentagnitr'i fa i déjà fa regnin-drozy igny. Fa le soranao vavanao ny volagna vidéo aboakako amin'ny ino réseaux sociaux nakao. Ialako tsigny amin'ny télé Miravavy nazahoana izy igny agnaboako izy baka io fa angatahinay ato amin'ny MRFM indrindra za zoko be zanaka Ambaribe, zafiny Ambaribe, za tsy karary sasany mivolagna fa zanaka Ambaribe nefa mamotika Ambaribe, mamotika vahoakany Ambaribe. Rony tsy topitany mba tongona aminakay eto koa azo avy amindro ataoko hoe 10 topitany Ambaribe mba sy vovolagnin-dreo koa aien tetindreo Ambaribe. Député, maire, préfet, contribution, la douane. Mbambarazay koa aia antetindreo baka ia ro Ambaribe io ke ro magnano may Ambaribe. Za tsy risindreo ko Ambaribe, aro tsy avozoko Ambaribe. Misoroko anao monsieur le DG, navahanao tsara hoe oka anareo amin'ny domaine ndraiky anareo amin'ny fiscal tsy hiditra ary tsy agnamia taratasy fivarotana tany Sirama fa Sirama tsy mandafy tany. Ary Sirama tsara nandravaran'olo amin'ny eokony voabeko, voapendiny pesosy mpitondra amin'ny Ambaribe hoe eny raha zegny, eny koa raha zegny. Ke mitodika amitsika vahoaka Ambaribe za nazava volagna DG igny aboakako amin'ny raha nakao izy baka io ialako tsigny amin'ny télé Miravavy zegny nazahoantsika igny fio igny koa zany publier izy igny eo fa
mangataka aminao za monsieur DG, za tsy solom-bavam-bahoaka sandoko karaha solom-bavam-bahoaka sasany milaza fa za député, za sénateur. Non, za zana-bahoaka, za zafin'ny tany, za zanaka ny tany. Za mitsanganito tsy agnastara karaha sasany fa za miaro vahoaka anaka, zana-bahoaka anaka. Dia Ambaribe, Diana, Diego, Sava ary Madagasikara jiaby. Zegny aveneny tsangagna amin'ny RMFM hoe mafy loatra taon'ny fitondragna ty fetsifetsy amin'ny vahoaka. Fitondragna ty ne Jolabe Mandram-pasy. Karakory ataony? Fanjakagna ty fa tsisy raha hoany. Zay boka ataony Jolabe Mandram-pasy. Tsisy raha hoany io. Ça fait anaka samy magnano zay dagny kibo. Zegny natao nomination. Zegny napetraka tsy napetraka ary, napetraka ty, napetraka. Incroyable. Incroyable. Zahava raha mandalo. Atsika mitohy fo. Zay teto nivolagna nareo amin'ny APMF. Tsy sakin'ny ministre ny transport et maritime magnambara hoe nandeha appareil nisy ta Madagasikara raha zegny mirele par satellite afaka mitily, zany hoe misurveiller sambo jiaby midriky miboaka Madagasikara. Ary raha io appareil io eran'izao tontolo zao misy zo atsika Madagasikara nanagna appareil io nandeha ministre ny transport maritime anontaniako anao valia nandeha appareil io nataonareo aia. Komoro koa tsy lavitry. Azala sambo baka Majunga mandeha Komoro depuis le 16 niany atsika hidriky le 1er juillet sambo tsy hita. Ndre igny le 16 juin fa nandeha avion privé niala t'Ambaribe soi-disant andeha Mayotte. Azala baka Ambaribe mandeha Mayotte koa anao amin'ny avion mira anao baka Ambaribe mandeha Diego. Anao manonga anao mijotso. Niany avion privé tsara hita. Sa andeha ataonareo karaha Gasikara, sambo Gasikara koa sambo io. Tsy hita suitiny, tsy hita ny afarany. Aza robatigny jerin'le vahoaka. Izy koa tsaroanareo misy avion nitondra le footballeur paix à son âme nanagna ny lazany tananty. Ndre avion igny fo nitsaka mitoko tany plus que Titanic mbola hitany manapahaiza. Aza ty sambo ke izy doboky tsisy raha niefony. Mba ampitramitsika raiky jiaby eto fanontaniana. Dikan'izegny vy areriky raha tagnatin'ny sambo fa tsisy bouillet tao, tsisy carton tao, tsisy bidon tao, tsisy raha raiky miefony. Mampanontany tegna. Magnasary mandeha fatsantsa. Ino sambo iny baka atsika. Any sambo sisa nagnatsika donko. Ndre izy koa mandeha tsara alhamdoulillahi. Mandeha mibody. Mandeha mibody. Mampalahelo. Io anton'izany volagna. Tsy tianao volagna ty président. Fa fatin'ologno kararaka Madagasikara io. Faty tsy hita an-dranomasy io. Maka-masigny volagna nataonao Toliara. Hoe maro loatra ny gasy miteraka anaka mahantra amin'ny firenena. Vonenareo vahoaka. Tsy vitan'ny vahoaka vonenareo antety, vonenareo koa vahoaka an-dranomasy. Azala. Zegny ve fampandrosoa? Zegny ve ny tsara ataon'ny vahoaka apetrako amin'izany lapaolo eo?
Roa mpianatra reny tsy nagnano clandestin. Olo mandeha sambo, mandeha Comore, mandeha tsy haiko aero ny tsy magnano clandestin. Hafa ny mpagnano clandestin. Fa matoa rô zany regny niainga tamazenga. Donc nisy passeport, visa de sortie. Fa na ino niany tsy nasian'ny fanjakana koragna foiky. Même pêche mari ino ministry ny an-dranomasina tsy mikoragna raha io foiky. Normal, tsy babandreo tsy mamandreo tagnatin'ny sambo, tsy zanakandreo tsy asidindreo tagnatin'ny sambo, ro mijery zay ndretsika vahoaka fo. Isaka anao fo marandraigny anao andeha hoandry aligna anao maregny fatin'olo amin'ny ino intoxication. Sa rô délégation navy en France niany io resaka Élysée Pars io andengala résultat ny ino résultat nalefanareo ivelany hoe analyse mikasiky io hany mamoan'olo isaka marandray matsagna hariva io. Fatin'olo a Madagasikara kosa agnatreny vava nanjara hodiny docteur maty marandray maty matsagna maty hariva maty aligny. Tsisy fanjakagna nivolagna zegny eky. Fotony ino vita fankalazagna 65 ans. Tontosan'ny fitondragna ty ny oeraoerandro tary laka ivato. Bravo, magnano fanjakagna. Bravo, tsara kosa nataon'ny fanjakagna am'le jet d'eau, am'le chaudron. Bravo. Fa faty zanak'olo, faty io fora regninao. Niasa aloha am'izay fanjakagna. Zay ne volaniko aminareo, fitondragna ty jôla mandry ampasy. Tsisy raha ao. Zay sanandra mivolagna anareo. Nareo koa fa tsy leonareo fitondragna io. Miala zala. Simple ni zegny. Miala. Anareo zao mivolagna. Nandefa nde zany togiky. Donc anareo nita publication nataoko am'reto délégation nalefanareo niany andeha Élysée, andeha koragna Élysée Pars. Vous êtes vraiment zinzin. Nareo tsy ataoko hoe couillon. Allo nareo ataoko hoe zinzin. Plus que couillon zinzin io. Ino ma raha vitandry lalatina 4 heures bisogny. Ino raha endry lalatina amin'ny Élysée Pars. Aminaka regny olo andeha gnano solde ny été en Europe, en France. Olo mehefa andeha ny dossier io tsy nalefa. Miala tsiny, miala fondro, miala satro comme ça lo fito e. Tsisy olo mahay momban'io mandilitra professeur Ranjeva. Na ino tsy nalefa. Non, ry 4 heures bisogny nalefa. Ndre député io tantany nisy fo izy tsy lany. Tomagny, mangorohoro, nandeha namiagna place sénateur. Navy eo koa, natao délégation koa, andiady Élysée Pars. Mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. Ino raha vitan'ny 4 heures bisogny e. Ndre izy ministre ny serasera fo tsisy raha Paris. Navy amin'ny Sénat ozy, kortaigna ambony ambany Sénat. Zio koa nalefa délégation. Non. Aminaka aloha tsisy marigna ndray raiky. Ro délégation nalefanareo fa raha andeha hagnano touriste. Andeha hagnano bazary ny été solde. Fa eto atsika iamby. Mety fa nahazo valiny atsika riva io tsy haiko. Fa eto atsika izabaka. Za tsy contre. Ary zay amin'ny MRFM tsy contre. Ny fiadivagna le Élysée Pars. Fa koa mbola fitondragna ty fo. Ndray fitondragna raiky magnaraka io atsika fa mahita fa zanany tadiaviny andimby izo indiscutable, inavitable, incroyable. De eto koa za fa manompo volagna aminareo vahoaka.
valiny fontriky fontraka zanakado vandana ke tsonareo mahita ino tsy haiko arena ndre arindrina agnarana zanany io arindrina tsy haiko arindrina tsy haiko arena rajoelona io tandrema ry vahoaka malagasy mitandrema antsika vahoaka malagasy mafy raha mahazo antsika io sy ty mananjary fitondran'ny royaume atsika ty mananjary Angleterre sy nanjary Suède ka hoe olo tokana hitondra non ndre za koa vahoaka za tsy magnano feky référendum tsy haiko baka koa baka kirendriny mba torantorana fa ary arena ata rindrina masantoko baka kirendriny zegny aminay agny mahamay citoany mitohy atsika magnavarotra nazahoagna vaovao maromaro avarotra igny reo tsy vitandreo lagim fa lapoasy bestantsôroko za aminareo za mivola aminareo sanandray bestantsôroko ro io nazoatsika vaovao amin'igny faritry tapany avaratra région Diana ino vaovao natsika misorako ny vahoaka ny Antsalaka mba nitandregny mba nagnaraka volagna any ateto ary nagnatanteraka volagna any ateto ino raha misy Antsalaka za teto koa tsaronareo tseniky nisy amy RFM mbola zay ndraiky zandry lazoaky teto tamizegny za mihitsy ndreo fa nivolagna resaka Antsalaka io ary za nagnamia tantaran'io Antsalaka io za tsy mivolagna hoe za mahay mbola maro olo zoko ray aman-dreniko mahay fandehan'ny Antsalaka io Antsalaka io ne zay raha tsabonao io maniry ary io Antsalaka io mpamatsy légume tamisika reny tao zay sambo avy amboariny ndraiky sambo miboaka Antsalaka io namatsy atsika faritry Diego resaka légume zegny tafara tsy hoe tafara fa lazandraha nagnaraka afara nanjary kapitalin'ny kady izy za teto fa nampitandriny tandremanareo Antsalaka fa ho avy aminareo raty voilà izy akeo izy izy ny tsy mikoafy ino raha misy Antsalaka mitodika amy be ny tanànany Antsalaka za zandry lahy zanaka Antsalaka anao zafiny Antsalaka anao azo atao karaha io vahoaka ny Antsalaka tsy karaha io fampanantenagna propagande nataonao ho an'ny zanaka Antsalaka ary okanao za tsy menace anao fa za fo mampitandrigna anao tsy olo tokana magnano izy tompony Antsalaka mipaiko anao baka afara hoe ataova ty anao ma tsisy colonne vertébrale zandry lahy be ny tanànany Antsalaka ko tsy hainao asa io frère midémissionné afa anao matono nandeha io ne mety nitirendreo orogno baka rozy io amizay mibaribary commande ataondreo anao ino raha misy Antsalaka ry vahoaka malagasy maromaro tany nandehanako zay hohira zay fa za tsendriky nahita tsendriky naharegny bazary privé koatsy Antsalaka olo ambadiky nany fa nazonay agnarana anazy ary fahenay olo tokana igny le nivolaniko taminay tambario be hoe string ndraiky soutien micommande mera ny Antsalaka za tsy hainka noho nagnarana anao madamo parce que za mbola misy vidéo ambesako vidéo io koa nazoko madamo io za manogny agnaranao fa raha misy Antsalaka miragna misy amin'ny ambario be string ndraiky soutien micommande be ny tanànany Antsalaka
andeha eo atsika ty bazary propriété privée zany le fampandrosoagna angalagna pantanty tsy tokotoforoagna ny vahoaka mivarotra forcegna miala amy sisin-dalagna vahoaka mivarotra togno même mbola fanjanahantany afa nisy olo mivarotra sisiny lalagna mandrakizay ary mandrakizay fa tsy niany anareo nareo andibaiko mba ino ma placenareo fanjakana mandeha mibaiko beny tanàny Antsalaka hoe raha vagna mpivarotra amy sisin-dalagna ampidiry agnatin'ny bazary parce que bazarinareo Antsalaka ampahifanareo patente tsy tokotoforoagna vahoaka n'Antsalaka. Azafady anao tsy tompony Antsalaka madamo, anao managna tany Antsalaka karaha ataoko za managna tany tiako za managna tany Ambilobe, za managna tany Ambaribe, fa za tsy commande Ambaribe ny Ambilobe ny diako fa anao tsy ny fanagnanao tany Antsalaka ke anao ndi commande maire. Mialatsiny aminao madamo, teny mbola tsy nanonona agnaranao za stoperaio ambila vahoaka magnano velotegnany za tsy contre ny fisian'ny bazary fa azo atao bazary privé le raha. Anao koa tegna zo bazary privé ataovagna ty lakoronao agny fa tsy amy tany mpanjakagna, tsy amy tany mbahoaka andeha agnanaovanao bazary privénao ke itirenao ben tanàna tirenao. Ny député Diego 2 eto za mitodika aminao docteur Raymond, anao député ny Diego 2 foana raha io azafady foana fa tsary nisy bazary privé tsary nisy aloha hitandregnesantsika feony vahoaka Antsalaka tegna nisorako ro hoe nitandregny volagna zokibe ro ary nitambatra ro nitsangagna ro commune rurale ny Antsalaka hoe tsy ekendro bazary privé ke andeha to Antsalaka io mialatsiny tompoko ataovagna ty lakoronao agny ataova amy tany babanao ndraiky mamanao agny karaha io tsisy olo midriky fa tsy tany mbahoaka tsy tany mpanjakagna tsy tany ruraly andeha nangananao bazary ke hoe bazary privé. Non franchement zandry ragnoko mitsangana jusqu'à farany nareo fantsangana io vahoaka ny Antsalaka mitsangana nareo jusqu'à farany tiako hetsiky nataonareo igny aboaka koa bako hetsiky io vahoaka Zalahy nitretre nangala micro nitapahandro micro tsisy egnatra Zalahy raiky zay ny vidéo vahoaka mivolagna micro hoe tsikene bazary privé Antsalaka direct nitapahandro micro ny vahoaka mitretre be ny tanàna ny Antsalaka koa fa tsy hainao mitondra zandry miala anao koa tsy nitiregny orogno teo hoe ary anao ny akory atao na vienao teo za suira maro vahoaka mivola aminakao tsy etaetane vahoaka io be ny tanàna io fa alabato aia a Madagasikara moa tsy nagnano alabato ny be ny tanàna nde amin'ny Ambaribe io fo nagnano alabato ny be ny tanàna niany izy nandeha niany izy nandeha anjara ronono boaty araiky izy ka piasa ny voariory avako ato baka ho masina ho mamy amy fitondragna anao zandrilahy aliabodo anao fa mafaiky bokona mafaiky mandrakizay logaro fa tsy ny fizaranao boaty araiky ny ronono 127 piasany lavoariny Ambaribe ke hoe anao mitia vahoaka non Ambaribe io mamy fo ndrenao tsy mizara fandrama ndrenao tsy mizara ronono aleo tandregnesantsika feony vahoaka ny Antsalaka
fikirakirana ny tanin'ny Sirama dia mbola azafady. Zay vahoaka mivolagna micro tapandreo micro. Ya, zegny raha nisy Tantsalaka. Vidéo io mbola publié koa vita live-naka. Ny ray ina. Navy amindreo afatra ny baka amin'ny RFM ary nitsangana. Tanareo zegny. Vahoaka Nambaribe, Tantsalaka hely. Ro nitsangana. Ary nitsangana ro devant la mairie. Commune rurale Tantsalaka hoe tsy ikeny vahoaka. Kolikoly diditsado ataondreto. Olo tokana. Anao tsy ministre, anao tsy sénateur, anao tsy député, anao tsy maire, anao tsy ino, anao commande maire hoe ataova karaha ty atao. Olo vanga, olo mandafy fely mafana, andeha painfaina rô patanty.
amin'ny Ambaribe eo tamin'ny andran'ny tompoko lahy pe à son âme Maurice Tiquet. Tiquet fo miasa fa tsy patanty. Olo mivarotra tomaty an'ilay angalanareo patanty. Raha tsary nisy tagnatin'ny 65 ans marigny ataonareo. Io ne volaniko aminareo fitondragna ty jolabe mandriam-pasy tsisy raha hoany ao de rô mamotiky vahoaka. Mialako tsiny ka eto za manopy volagna aminao ministre ny commerce. Zahava io toetra raha misy Antsalaka io. Aza mangatakandra. Ko tsy sakinao ministre ny commerce iza toetra raha misy Antsalaka io dikan'izay tsy kombakomba anareo. Za tsy hagnonagna agnarana madamo io fa za misy vidéo araiky tegna ambesako tsy niantry amareo hira igny fa mbola ho avy izy aboakako eto koa. Teny vidéo io tsy henikinazoko be ny tanàna Antsalaka foana raha ataonareo. Izy koa nareo nanangana bazary ataova bazary tanim-bahoaka nanangananareo bazary ataova ho an'ny vahoaka bazary fa tsy privé. Koa tany privé aza idiranao be ny tanàna igny, aza forcegna mpivarotro midriky tany privé manangana anao zalahy. Commune rurale zegny ne managna budget, pourquoi anao tsy mavita mananga? Fa anao ntsoritiny sasa amin'ny laboridy. Mialatsiny aminao zandrilahy, mivantana anao volagna zegny be ny tanàna eny Antsalaka ary ambilà vahoaka io vola. Na ino ny tapanareo micro ny vahoaka? Vogny niatrika aminareo ne vahoaka igny tapanareo micro, tsy namenareo micro vahoaka na hitanareo izy. Fa ela zay ny volagna. Ry vahoaka malagasy, union fait la force. Ny firaisatsika, ny fitambaratsika avitatsika miady amin'reto fitondragna tsisy rapare reto. Tsisy rapare fotony nino fa mibaribary famonoandro vahoaka. Anonga diagotsika mety ho lany fagnahy ianareo fa tamin'ny semaine roso igny hoatsika mahay lalagna RN6 mahay place volaniko ty. Gaga za nanjary nisy barrière roe farafara Rachar. Barrage. Nino raha misy? Barrage aroe io misy zegny o barrage ny baka amin'ny faritany. Misy koa o barrage ny le mahazatra antsika ry ary lalagna Rachar io zegny ataondry zalahy reto ndraikindraiky ro io FIP ndraikindraiky ro io gendarme. Rangombiagna koa ma ny eo amin'ny faritany magnano barrage. Hafahafa koa raha ataon'ny fanjakagna ty. Tegna hafahafa. Le ataon'ny FIP force d'intervention io ndraiky gendarme io fa tsy izy koa. Non, zareo ao amin'ny faritany zay tariningay tasy anao misy barrage-ndreo io zegny. Zany ambara olo alevanareo sary barrage. Alifasa aminaka aboaka atsika eto. Fa raha zegny misy io nino amizay raha nisy tamin'ny barrage Rachar io tamin'ny semaine roso. Tsy sakin'ny préfet Diego volagniny, tsy sakin'ny médecin chef ny hôpital be volagniny, nefa ny izy médecin chef ny hôpital be
Ny Diego ny kaigna navy teo ny constaté raha io. Ino raha ty? Menaka tagnaty camion tratra teo. Menaka de l'huile famonty tagnatin'ny tavoangy. Andeha ampidirigna Diego tratra teo tamy barrière-n'io rachara io. Ro koa fatatra ny kaigna chef médecin chef ny hôpital be i constaté raha io. Ndraiky niany tsy hita suitiny hoe aia suitiny raha io. Madame préfet ny Diego ambara raha zay fa nisy tandrema fa zoky be koa nagnaboaka sarin-draha io anareo fanta. Fa tsy agnaboaka sarin-draha io parce que soran'olo maro miboaka amy sary io, donc tsy tiako aboaka, tsy andeha samborinareo koa olo aby reo. Fa raha zay nisy teo amy barrière-ny rachara. Menaka baka ia, reo volana fa le mpitondra camion volana ary menaka baka Tamatavy. Menaka baka Tamatavy. Andeha Diego par terre. Tamatavy ane misy barrière karaha Diego koa. Tamatavy jusqu'à Tananarivo ny passe raha io. Donc zegny le barrière ta Tamatavy Tananarivo zay tsy nagnano asanany. Tananarivo jusqu'anao avy Diego, quoi donc barrière amy lalagna io tsy tokony arachara izy voatatra. Matoa izy arachara voatatra nisy kolikoly tamy lalagna. Magnapetraka fagnontaniana antsika jiaby hoe menaka baka ia io. Nino tsy asaiky anareo OMC ny Diego mivola mibaribary hoe menaka baka taia ary andeha tao nino. Aza mifamatra anao médecin chef hôpital be Diego fa anao ny kaigna ny constaté raha io. Mahitsy zakinareo boka amy vaovao. Ary magnino io ne mahagaga za hoe mivola fa misy journaliste faritra rehetra. Nagnino tsy saky ny journaliste ny Diego fotony hoe vaovao pesosy aza mivolagna io fa manjary voabaraka atsika karaha io koa nataonareo tamy sambo igny amory. Fa ela zay mivola misy menaka ao à la fin de compte. Ni raha niboakaboaka tao madame préfet. Nasaky nivolagna anao. Bidon jaune firy litre naboakaboaka agnatin'ny sambo igny. Aia sambo igny zao? Nagnino tsy saky nareo volagniny hoe aia sambo igny zao parce que menaka nidrika amy tanàna. Zao koa nareo napidry camion menaka tsy efa vigna koa tsy baka amy sambo nidrotra amy bario be natsakanareo andeha eo. Fa non. Mitandrema antsika Diego e. Mitandrema antsika Diego. Magnamboara vanio azahoantsika menaka. Mividiana vanio azahoantsika famonty. Azahoantsika soliky. Azahoantsika de l'huile. Fa izy fambarako anareo zegny ty fitondrany Jola be mandram-basy zegny fa tsisy raha. Akoatsy nagnena rango zay analyse na lefandafy tsy miboaka raha. Mampalahelo niany zany nahazo vaovao amy namagna baka amy faritry Sava fa nahitagna olo 5 rebaka amin'ny fanapoizana ara-tsakafo faritry Sava. Tandremanareo faritry Sava manavy aminareo agny e. Za aloha magnambara antsika vahoaka ny Ambaribe mivolezanareo ndraiky fangalanareo don. Izara vary tsindro, izara vary fanomeno, izara zegny hoe aza mangala boko kaza mihina. I raha maison-dronareo io ni voriky. Izy amizay boka mamono antsika jiaby. Voriky fa ela zay nagnambaranareo koa nisa mpamoriky. Fitondragna ty voalohany. Mialatsigny zay tsy faly mamaleo za. Mampalahelo. Tsisy nasaky mivolagna reo mikasiky camion
napidriky wily io tatra tarasara tamin'ny semaine rose mampalahelo atsika Diego zalahy avantegna mamono antegna zegny ty atsika tsisy ino volagna ny Rajoelina igny misy fanjakagna veta zay tsisy fanjakagna fa zay misy Mahamay zay misy Masantoko zay misy Setoany raha roy amaragnako izy mbola toizako lalagna Diego za boko mipodely ambary io nalahelo na inakinaka za misy fanjakagna vety ko misy mpitondra vety ko indra misy deja tsika jiaby maefa amin'ny akory atao fo hoe misy stade manara-penitra tsika amin'ny Itabery amin'ny P4 kanefa ny raha misy tsy manara-penitra io teny stade io mesure tsy ampy nampalahelo fo hoe nagnanaova match final raha io bon za ravoravo parce que zay ambary io be ny bata kopy amin'ny terrain tsy ara-dalàgna tsy saky ndriry zalahy ao amin'ny Bianco ao amin'ny IGE magnano audit hoe nandeha eo volan'ny stade io tsy navitan'ny stade io ara-dalàgna zegny etsika jiafa Jocelyne tompony andraikitra amin'ny fagnamboarana stade io na ino tsy ampy mesure stade io amin'ny Itabe fa ty ny tegna mampalahelo aboaka ko nareo vidéo baka io ancien stade oh là là ancien stade alanito nandalo io nalahelo ny foko latsaka ranomasoko vidéo nalefa namagna nagnaboaka za stade io incroyable cauchemar ko baka pelouse na gradin ny Coignoro non 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 anareo mivolagna hoe managna fanjakagna tsika Diego ny potegny fanany amariagny mbo regninareo fa misy tompony io stade io stade lanito nandalo io mbo regninareo misy tompony nefa io terrain mpanjakagna terrain bahoaka io tsy sahaizanao izy stade nanagna lazany io stade io ry Madodo ry Babata ry tompoko lahy tonton Augustin Beforoaka ry Arsène Malabara azovy zanaka avaratra tipaka laboly tsy niaigny amin'ny ancien stade ndraiky naviany hoe pelouse na gradin Coignoro mampalahelo raha io mampalahelo araiky ary fa tsy nanjary vola falany ny elina nagnana koa tsy namboary aboakako nareo boko vidéo mampalahelo anao talohany de za laboly amin'ny stade hoe FIMA contre Cosmos Ukraine na hoe FIMA contre Djiraman Diego stade feno na hoe Coignoro contre Josy Nosby zegny stade io feno fa izy io non mahamegnatra pire que place de la musique stade amin'ny lanito nandalo ande volagna nino koa nareo io anareo amin'ny commune indrindra fa nao PDS ande volagna nino koa nareo io amin'ny ancien stade io azovy koa nde varotanareo terrain io ny ambario be boka izy namboary io zay hitandregny hoe azovy koa io volagna tompony terrain ny ambario be ambody vanio fa nitsangatsangana nagnano nagnamboatra nagnano izy boka ngiahy tegnkilotra raha vatomanga mbo hivadika amin'ny agnaranazy koa boka mbo ataonareo zegny koa Diego io
na ino atsika magnarakaray. Atsika jiaby tseny kiteraka stade io fa teo. Zahava koa ny atsarany stade io. Ancien stade volagno fa tsy stade Jocelyne nangalarany vola io. Tampoko nandeha amizay mesure ny terrain tsary tsy amy lerany nefa nagnanaovana finaly. Aboaka koa vidéo. Atsika jiaby amizay samy mivolagna hoe stade moa io sa ino. Amaragnako izy jotso impody Zambariobe. Nipody ndraiky le alatra omby Ambariobe. Fa misy gaigla alatra omby lombolombony taloha alatra omby amitsika Ambariobe. Indrindra fa niravagna rihavagna antety isan'andra isaka maraindraigny hariva ahodin'ny docteur aomby tsita aomby very. Fa amare ezahako azafady angala fitaregnan'ny vahoaka any Ambariobe amy resaka halatra omby. Aboko fahitan'olo fahen'olo antany fagnanaovandreo opération io. Ino le opération? Ro mangalatra ombin'olo baka antety agny même baka antanàna io. Misy lalagna faseny zay anao miala croisement ny aminay Ambatsavavy mandeha amin'ny Ambatsavavy hitanao reo croisement. Anao koa baka amin'ny ville andeha faseny anao miala croisement ny andeha amin'ny Ambatsavavy io. Anao mandeha loloha ho an'olo me lalagna io afaseny io koa mandeha agny tsy mandeha ville mandeha afaseny. A droite io misy barrière zay alohany anao mahazo ino magnarany tanàna hely io igny bon mbo tognonako aminareo mare adignako agnarany. Misy barrière zay anareo koa mitodiky magnaniana karaha ty amy barrière io misy Land Rover maty aby zay io. Izy igny baka miditra agnaty lakory ny Valentini. Io agnanaovandreo opération na omby angalarindreo 2 heures 3 heures du matin. Ino raha lendreo amin'ny aomby? Nofony. Lohany tapandreo mbelandreo io, vitiny tapandreo mbelandreo io, raha jiaby tapatapandreo, même raha agnatin'ny orle foire garadobo ambelandreo io. Fa nofony, filet, jiaby. Vers 2 heures 3 heures du matin raha io. Fa za nagnambara ary namagna amaretsika mikoragna tsara be volagno hoe karakory tsara be par vidéo aboaka atsika. Zegny le volaniko aminareo, zay Ambariobe zay tsisy olobe. Tanànanay Ambariobe fa zay tsisy olobe. Olobenay io olonty Besosy. Ahe mazala piasan'ny la commune boîte araiky ny ronono andeha baka hoe mamy mipitranao amy la mairie. Anao tsy mipetraka eo Zandrabodo. Anao tsy mipetraka eo ela. Fa ela nambarako anao. Io tsy pitranao ela. Boko tsy adagnanao. Za koa mbola zafy zanaka an'Ambariobe zala. Ndao mitety moasy. Asia voafodiny moasinao vavanjoko be fa tsy voafodinao. Za miaro zanaka ny Ambariobe, vahoaka an'Ambariobe. Ka zegny izy fa tsofotsofotro andra io. Masoandro moa fa miletiky. Ke isorako atsika jiaby nagnaraka zisaka amin'ny farany. Vidéo natsalaka igny aboaka koa ndraiky sary. Koragnany DG Sirama igny aboaka koa amin'ny mur anakao. Ialako tsiny amin'ny télé Miravavy zay nazahoanay izy. Fa samby amandinika atsika ry vahoaka. Union
fait la force. Mitsangana, mitambara, indrindra nareo Diego ndraiky Ambaribe ary Madagasikara jiaby fa basy nefa eky zay velomantsika jiaby.